Mayam Bukram Zari, don't agree with Impact News. Raj Nongthombam, Manung Hutna, Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayam Butram Lokchari, Nongmada Punkun Mari, Pungun Mari, Manung the Puna second seal, Lissing Marifutaruka, Chamrini, Hariba Lissing Marifutaruka, Chamri, Sigi Manungda, every 40 seconds, second Nifu Kudingi, Misi Amamam, Masamat, and the Sijaba, Miam, suicide hands, Sukanariba Masamat, and the Sijabagi, Tabaxi, Haigadramasi Chata Yatare, Hariba Chatariba Masamat, and the Sijabagi suicide see. Every second 40 khotingi siba taragati nong mada punna sidusi lising ani ka chama go humpuni malim gi wena sidusi masi ge lamjel sida muk nupa masing na muk nupi masing dagi sibagi changso muk haidi masa matanda sejaba suicide or sibagi changsi amna wangi masan matanda sejaba si maroina koi poisoning koi poison tha ga char ga sejaba natraga hanging tor ga thori ala sejaba natraga self immolation mai tha jaba gari dagi chong tha jaba natraga awang mahum dagi chong tha ba ising da chong dar sejaba sum sing ba tongan makhal gi Mongdam, who suicide to Java Masana, Masamatun, Sizabia, Haina Basuri Masana, Masamatun, Sizaba, Hibasi, Masi, Masizagi, Hana Sizabinata, saying Mondalariba, Wakalgi, Awaban White of a pain of Mayamsi, Masi, Loisan Bupamani, he or she does not want to die, but he or she wants to end the pain, Mondalariba. Pain do awaba do kon ba pamba katani habi wakum sulai at the same time medically mesisu hoyi mental illness amakhangni anaba wakal gi laina amakhangni habagi wakum sulari adu kari gedamakta hairi ba suicide ki case asi malim gi oina india gi oina or manipur gi oina sumasi gi graph se data se chahi kuding sum wangwe hangalakli bano habagi yam chaw wapam masulari aduga hairi ba suicide ki case mayam si hantana gedamakta su chahi kuding september gi tarik 10 si world suicide Prevention Day, I don't know, Pangtok to Sunda, Ingarang, so Pangtokre, Aduga, Marilena have a suicide key, Hangalaliba case, I tell suicide on the rise, Kargidamuto, or Lebanon having Matang, the Kanan Tangasi, Impact News key, studio the links in the Liberty, joining us tonight on Manung Hutna, Nasima Ponapam Pauchi, the Yam Chauna, Manipur the suicide, Nupa Chamanga, Kumapan, Nupi, Cheni, Kuntrama to Haiduna, article Amasu Bikeba. Department of Economics, Manipur University ki faculty member Dr. Chinglen Maisnam ne hum to Chinglen Maisnam, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, National Mental Health Program ki State Nodal Officer Obiribi, Madam Dr. Athokpam Ranita, Madam Ranita Busutaram, welcome to the show. Appreciate your joining too, and also joining us, RIMS ki Department of Psychiatry ki HOD Obiriba Oja Dr. RK Lenin, Oja Lenin Busutaram, welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan basi Oja Lenin dige dum hojare Oja. Suicide habisi kari oidun mental illness amane habisu haper koi thengna jai tasingna masi wakal gi oiba awaba chaina haigadra pain mayam am lakpadagi masi ultimately torpo oigadribra hai to maram mayam dulera mane du ahan basi suicide habisi kari oiduribno hoji khogi global gi oina so hai matamda every 40 second khudingi mi amamam si habi wafum ga laisi kamai torpo jana khitang thambiyo han basi yam phagani akoina ragmak akoina panbigri bantumaina World Suicide Prevention Day haidana maleme mafam sin thungna pangthokpogum nai koisu pangthokki Manipur gisu karigidamukta pangthoino haragadi suicide se hengalakpa aduga number 2 point da suicide se up to certain extent preventable oiba kana gumana ne wase 100% 10% preventable oi haina slonai adubu akoi hanbada suicide habisi karino haina hana khangmina badar kar oi ngasai thambigir badumaina kana gumana suicide se pungna wakal ga nabani haina lonai adu taseng makti suicide habisi masana masau ki punsibu matomtana lotion jaba adugumba thawong amani adu masi mental illness makti nate masi mental illness amagi symptom natraga madugi outcome oigadori haibadi suicide torei se khudamoina ma pizarabada depression na ba mi amana depression gi anaba si yamna severe oirakanda depression haibadi kitang sandona haijarabada pungning wakal ka hena waba haining singing daba hingbagi mahau yauraktaba tumba chaba yaraktaba concentration yaraktaba karigumba ina hana hainajaramba thabak amada amuk madugi nungaijaba pain badu phamnaktaba samna haibada yamna awaba pungning wakalgi potlum mama oina lakpa matamda masibe koina depression haina khangnai ngaki lakpadubudi mi punamakta laknaragasu numit khudinge ayam matamda yamdrabada numit kano hapta amagi numit khudingi si hapta anigumba numit rang anigumba la agadi depression ne se koilone khangnare aduga malemda depression gi masing nong hengalaktana 2020 da di depression se khwaidagi henna miyebada piba potlum singi anabna piba potlum singi ani shubda laini haiba ma haire ko hairiba depression se koina khanghogda bataraba yanghogda bataraba aduna mana severe depression orakpa kandati koigi nariba midugi wakalda hinguduna kari kana galdo aigi hingbagi arthal lairaktre aigi punsi gi future da karigumba future amata aigi lairaktre kaina adu ai si
karimata word less oiraba ai mamal yaudra mi yobini kaina khalakpa ma lae matam sida magi awaba chaithing awaba chaina si loina ba idang tamana shining phaurai sige khalai aduga siki yawi aduna kudam si bijabagi arthati depression duna laina duni aduga suicide duna ultimate end duni outcome duni haba laing audabagi asmain tawdana punsi lotion hiba singsi masi koina completed suicide hare khangre masing masing ni takpiri bado akoi second ifu kudingi mi amamam suicide tawi harisi aduda akoina amuk hena nungnang jaribadi asumaina mi amamam siba kudingi mi kun kunna suicide attempt tawe okay suicide si ai sirage hena attempt taw mi kuding maksi completed suicide hena mai pak padi oidi aduna mi kunna suicide taw kanda mi amana adumaina completed suicide si oiri neba aduga koi gi suicide makti naktaba para suicide hena kharslai me amna ubiram gani koi inkal galiba nupam sa nupim sada natraga mauna hagumada makhoi pendaba makhoi pungning da pamjaba maning ba thungdaba karigumo tanjada magi pami ba pot se phangning badagi magi apam ba se express tawda barbeling am jada badagi masa matom da makhuta kona blade naga lenjaba masa matom da self harm ga tawba lairi se khona tasengna sirge hana di khanbadi anataba aduga sirge hana tawgi mong di manba masiba khoina non suicidal self injury natraga para suicide har su khangai aduna suicide si akhoi masana masa matom tabu punsi lotion jaba maram di am leigre maram amukhak aina pungni wakal ge anabana wehen bane na thamjabagi wani atoba maram mayam ama su leiri aduga pungni wakal ge anaba sina kwaidagi henna toina suicide thon ba maram amadi oi yam drabada suicide thoiba samagi manungda samada manungda humfu dagi na humdra phawdi pungni wakal ge anaba makal ama natraga amana oigani major reason se puni wakal ge anaba noi aduna mayamna suicide torga series sing se puni wakal ge anaba ni haina ani se synonymous oina khanbi bani aduga nadaba puni wakal ge anaba nadaba atoba reason kharna su miyobu suicide tonabagi itil se piban kodak ki oina impulsive oina yai ada aina karigumba ma yam asha sauna tawjaruraga ningba kai badagi soibi yai adagi karigumba ma chauna miya mangda ikai banang badagi soibi yai natraga yamna altruistic oiba maramna kodamoina aina siraga karigumba chauba laibak sig oiba cause ama phanghoba targa di ai sacrifice tawkrage kaina altruistic oiba maramna tawsla yam rare ni adu maram makhal sum nainar ko targa di sisu dum panjaba yai okay anoje mathang se koi madam Ranita lak sege madam khoisi huziki suicide ki case masana masama tundagi punsi logzaba haga lotion jabagi thabak antaraga thorang masi pangthor ku matamda maruina masi koin demographically maruina age sex masida yeng na busa dum lainei aduga mo khoi economically su yeng na busu leiba mali armai tawna socially economically and psychographically haga psychologically masi yengaga society sidani hena tawgali sidani hena tawandi habisu tongan study su lem do male du tasengna suicide ki pattern sing natraga suicide ki am interesting oiba koi facts hagadra natraga interesting oiba magi characteristics sing hagadra kari thambi ba yai suicide se koina sociodemographically haizaragadi age da yengagana okay masi loina ba almost in present in almost all the age group neba but more so common in adolescence and late life ne hai ko say for example huzikan gi madam dadi suicide has become the second leading cause of death neba among 15 to 29 years age group si amna concern noi ba kaino mani ko haidi changing kaino mala eba hanadi khara 35 to 45 years age group sina khwaidagi yamaga su magi changing trend amada younger age group ta suicide to bugi kaino sina hengal eba aduga khoina say for example Manipur goina su national mental health survey 2015-16 gi finding da akoigi less than 14 years tagina 60 years and above the low giba koi national crime bureau report na pibagi matungina 14 to less than 18 years group tal laiba koigi annual incidence of suicide na highest neba Manipur yoina ko 14 to less than 18 followed by 18 to 30 years age group haibdi akoigi Manipur do still impact sila eba adolescent as such moigi matamda most common cause of death say road traffic accident gum no egali ko the next suicide sila pa simazu yamna akoina nungnang ngai oiba maramdi akoi youth adolescent haibisi akoigi future gi pillar ni natra sai sa sumain suicide tawraga mogi mapunsi se yamna kano tawgragadi akhoi jesu yamna mangjaba society jesu yam mangjabam oirakpa aduga sex lomda mugenga gana nupi ga nupa ga je akhoi hoi lam gi budi khar khena balai adu prithvi gi oina haijaba taragadi attempt tawbudi nupi ne hele suicide se ko adu completed suicide nupa ne hele ba sigi maram me amama lai khare ko adagi mu occupational magi socio occupational kano da economic kano da yenga ga su akhoi ina khunba da sudum tawi suicide se lairab da sudum tawi adu bo koi financial loss kumba leiba adagi recent loss of job adagi mana yamna khangau dana ke haini
kai banang ba oiraga su ko yam higher post ta leiraga di safe oire haiba gumba adugumba karim ta leite ba koina su dum tanaramani ko IPS officers sing even akoi maming oina panjadraga su yam phauba kefi coffee degi kanoma so handak ta su tawgiba koi themnei ko so yam leiba ko adagi marital status ta yenga ga di koina kaino se single loiba unmarried sugumba san hena thoi widow gumba divorcee gumba haidi magi social support si wat pase so marital status ta di koi single divorcee adagi di kano family da yenga ga na mo nuclear family gumba su banda na hena mo thokpa adagi sumaina sum yenga matam da ngasai leina rom da yengura ga na khoina sarna so haibi gre ko mental illness depression around kaino je of all the causes of suicide 85% is koi mental illness ne high ko sigi manung da muk depressions na around 80% gumba oire adi followed by kaino koi psychosis aina pungning wakhan choi ba yana ba musu lei masana nai khangzada ba sometimes moi gi nakong da gari da serana na tarak ba nang se aina hator bani na traga nang bo aina hator bani na traga nangi family do aina loi hatu ani kaina ki badagi mina mabu hatlaga di yam tam thiba mong da yam awa ba mong da hat ki do saru pudi ai sai tom da sizarage kaina khanba common hallucination lak ba hai tare ko matom da na traga na mangon da yam nuai ta ba hai tare adu maina ma khonjen ta ba da bisu sometimes psychotic patients in da dum suicide to ba yawi ko adu go drug related problem mayam sisu one of the factor for suicide ne ba khoi society da maruina alcohol ade hujik ti anova drugs mayam am su laina sina mar moi raga brain da changes mayam thoga sometimes moi suicide commit to yawi aduga moi gi self esteem mang ba mina moi bu ikai khumna bi da ba mina moi bu nokna bi ba ingthok pi ba sugum ba dagi su dum to yawi adagi atopa maram kaya madana khoina physical illness khara sathina na ba samna harabada say for example terminal cancer patient yamna na ba khang mangam da stage da makoi hinguduna kai dongni na sidokpa dum sibana phare khanjaba ko adagi arthritis patient yamna last stage da ko adumang tawgun ana ba ru ba for example HIV AIDS oiraga su yamna mogi terminal stages da haitare suicide to gi case lei aduga khoina family history of suicide leibase si su risk factor khara dum wang khaleba haidi imung amada mi ama suicide tawgraga di adum khara dum mari chat ba su dum yawi ko loina bakta ding natte sumain tawgna khoi maram jamia me ngasa impulsive suicide haina su haigi badu mana kaimta plan tawdraga su for example adolescent amada mai breakup tawren khalo natraga magi career da magi yamna wang mana aim tawzaraga phangdaba natraga mama mapagi mamangda magi ojagi mamangda mana moina expect to budi yobunga maroi kibadagi ko sugumba pressure dagi natraga huzikani cyber bullying leire internet whatsapp facebook me ama leire ko da su khoi gi hate message pi ba khotpa sugumba me amna su angang sing da moi coping am da badagi thok ta banate suicide ko sumain tawgna maram di me ama leire hai da okay akoi economic strata hai gadra sel thongi natraga sum ina ko lair ba sida su dum lei ani makta lei ngasai lair ba da su koi farmer suicide kaina me am leire ko aduga economic kano sna heta ina khum da su thokte hani ngai lei ani makta dum oi magi country gi matungina mai jaga gi matungina khena bdi lei dubu it's prevalent in all the socio economic strata okay strata khodi makta layer khodi makta lair wo ira ina khun ba oigera masi thokale du maru thokpagi reason si almost 80% depression okiba 10% namo ngasai gi schizophrenia hagra kogi psychotic patient gumano okiba 10% namo drug natraga tonga mai ka bachinja abuser sing haitare addict oiba kangu sing da oibani na masi any strata dagi any income level dagi any koi age group tagi tholok pa yabagi film se lebani na masi suicidal case la ko ai sometimes impulsively khudak unplanned oiba mayam su or pa yabane tu attempt to bi sang di nupi gi sang yam heli adu completed oiba haibetare masida leigi da basidi nupa gi masing na yam bagi wa khatani haibagi data amad lai adu uza sing da lakti uza ngasi gi uza gi article am interesting oiba society based to wadu ba article in Manipur yona chai kun mari gi 1991 dagi na 2014 bhawgi haitare masida chai kun mari sida 760 कोई सुम डेट केस है तारे सुसाइड की केस लेबो मतलब नुपा गेना चमगा गा कुनगमाप नुपी ने चनी कुंथ्रा माथु ऑलमोस्ट 50% 70% नुपा गी अदुगा 30% नुपी खतंगी ओय अदुबु ngасai attempt to bi changde nupi ne heli habi wahum sahibe thambiri kari wahum thamini manipur ge context la lakmu matamda koi suicide tor pagi pattern sing se kari ubi uzagi oi findings doctor ani mang habi ki bita madu aya ba manipur present hoye yes maram sing aduga manipur ri se wakhal leina na da ba mi si aidi aya ba ai thengna ro in khale isa pikpa angang da gina an boxi wakhal leina sin na da ba letre je an senior citizen gi mark ta su tabam khang ta ba adagi macha masu ne inthorak pa su mai awa ba mayam le adagi angang macha sing ta su makoi gi tasing na maki hojik lai ba hongai ba hong ba mayam environment mung manung gi environment
ꯑꯗꯩ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤ ꯅꯥꯔꯦꯕ ꯅꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯃꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯅꯥꯃꯤꯗꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇ ꯊꯦꯡꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯇꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯇꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯊꯦꯡꯗꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯃꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯕꯤ ꯄꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯐꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯟꯕꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯩꯃꯁꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤक ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯅꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯠꯐꯝꯗꯨ ꯇꯥꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯂꯣꯠꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤ ꯑꯥꯏ ꯄꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯎꯅꯔꯦ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯪ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯂꯤꯁꯦ ꯆꯥꯔꯣ ꯃꯥꯏ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯈꯥꯎꯗꯤ ꯒꯨꯂꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯗꯨꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯪꯕꯕꯨ ꯀꯥꯎꯗꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅꯒ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯇ꯭ꯔ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯕꯦꯟꯗꯔꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯠꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯁꯦ ꯊꯛꯇꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯣ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯐꯝꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯆꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯠꯄ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯕꯨꯛ ꯌꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯛꯃꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯂ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂ ꯃꯉꯥꯔ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯨꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯃꯦꯔꯨ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯨꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯦꯡ ꯃꯦꯔꯨ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯒꯦꯅ ꯄꯨꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯦꯕ
ada pura kan sida mana jeng gi thong kan da jeng sida mana poison je hapchal za ne hu ji hapchal za ne adu mana angang jing sida hai ngasi de ko gi magi lengoi platform ora male adu ko ji punna chalasi adu napa gi matung ilase koi napa na ko re adu napa matung ilase na angang pisak pikraba angang gi da hai ra kan da koi baba bu thengna duira ne thengna duini pura ga chala za ne adu sat patu da ngasagi mana ko gi la sida ko gi chak si gi hapaga koi chara si ko adi noi hana charo adi mama na hana char ga di mama sidori ni ko mai wakal du da adai da ngasai kitang han noi ben pi ma yaw ja han nei di ngasai ma cha sing du ma te kitang gyan ta ba ada man ka pe ha ba mai di sibam ki na ai di siba ki ai siba ngomoi na ai le hor ga na ai di charo na har ja ma chi o khong ka pa ja ne ba adi ka pa du da gi mama sin no ai ma da ma gi ma pi ora ta da na ko gi law khong ka pa du da gi ma ji chak si lam tho ma ga ma si halak pa si da moi wat ki kamu na thing na ba ma le adi ko sel ka na mangon da ko gi ko sendoi yaw da na ko gi loan ji pi ra ka da adu mai dukan ko phaman gi ba gi wari ma moi na tam me ba aduna ngasai gi husik Manipur da lai ri si koina domestic violence ki report yang mamatam da su National Family Health Survey gi matung ina Manipur tops in domestic violence antagi matik wang haidi yum pal ban pi cham gi manung da yang kai hum doi di domestic violence nang basi Manipur na top ne adi amarom da decision making hai tare aru bai mungi hadi long khodong bagi hairo nadragna koi kari guma ma thongdo ma thokpa seda kari tausi hotan tausira kabok tausira ka sikma lepati de dum yawan bi bani pis adai maru oma tawre khole adu gum bagi warep ti dum yawan ba aduga amarom da sai ayukta tiki nungdang da koi lathi hai tare si dum thok hai tare aduna sumai tawduna koi gi jiki lairiba Manipur gi sigi phibam sa masi jiki senthung gi phibam ji nong nong gi sokchalakpa nong nong sokchalakpa sida hujiti anuba momagi khusok amata lae hoje koina yam toina re ngasi rang su doine nei sakar overdraft tare ado sakar overdraft tare haise yumdong kidig su overdraft tare ado sakar gi di magi buham du leibani na puraga dum lae ba ado makhogi su buham du leitraga di hingba yaroi da bani na singa sidena ama purani e dei purani adai ama dei b dei purani si adai si dei purani d dei purani ngasai buham ji de kogi hoji Manipur di sendu bu piradi buham ji di koi guli phangdong phangye ada guli koi chaba kangbu sing dak toi khangbi rongani nang ma thayam sardi wakal yam sardi sigi guli si sargadi pai kaina nang eta awa ba ko ni kaina pi adumaina sigi koi su da bengam le hore machine angi awa ba si ko na ba lon pirani mu loba adi somda amma mu thengro re ma na mu awang longi machi du dei koi ju amma le na lobam ji yam le ba marang kain le ba adi thau ba lak pa de di pulap la ya amma natraga amma la e ba adi madugi sen thau ba sidagi maram oidra nga sagi maji chen na ba honar pa se adagi numi khuding thau laksale ma di chakhani imung du thawrani ade mana yum palbu oragadi magi imung manung du na masi nim chakro haire adagi mai nupa du bu yawroi du ni amana ko gi sumaina pu base nupi gi maming da puiba aduna ko yam laira jaba hai tare phim di cha da ba lohom da di pasa are ngi changraba aduma imung sing di kamai torge da ngasai gi che nongala kan da di ko gi kaina yeng balak ni da ko da kaina yeng balak ko si da kaina su ikai da ma ko ko khomine ba adu nongala kaina yeng balak ko na ta paisa thau du la amni na ke dore magi nupa du no overground da ko gi underground tara chen thokre magi nupi du ma ko tu thadu oga ngasai gi mapan du overground do na ngasai wari sare adai di nongmadi saram ne ba nini saram ne ba khumni subu da di ma su problem la ane aduna ngasi usik lairiba Manipur gi usik senthung gi film sidai da khwagi usik aruba problem cha masi sendon sine aduna ina iro lebeda andaki fast calls gi iro lebeda hajen bisi yam saunara kan da wayam sine ngasi mak su koi ta ai kidney na ma yolaga natraga ai kidney yolaga nangi pesa to singge haise masi yam toina hai bese ado yam luri di husik kidney gi broker yam leire haidi kidney sigi koi karbar to hai tare adu kidney gi broker yam leire adu husik kidney yaudaba nama yaudaba mi kaya lege se akoi husik sensa sama to bayani ba gol bata yaudaba kidney yaudaba ni awa ba ne husik lege se koi sidai okay, financial problem, financial stress, so one of the biggest reasons मैम जी मनूंग दा चौबा मरम हमसु ओइबी है domestic violence could be one of the biggest reasons अदबु क्वाइदगी चाव reason वाखल लाइना गी वाफम दी दुम थंबिरी सो ऐसे इना ओजा लेंदे लाक्चर बता कोई मालेम की वेने यंगु मतम सो अदबु इंडिया की कोई रैंकिंग से है मालेम की 22nd पोजीशन दा नुपा की वेने सो है तो भी सांग से अदु नुपी की ना 6th highest in the world गायन वापम से कोई WHO की रिपोर्ट तक सुमाने के पीपी अदु कोई नुपा की कोई चांग है तारो कोई suicidal चांग से completed suicide से वांग है भी वापम से थंबीरे तो नुपी की ना suicidal की
attempt ki chang dia wang ga name gi aduga completed suicide khara name hai adubu attempt bu oiro natraga completed suicide bu oiro nupa gi hen ba natraga nupi gi sumaina lai se nupa na hen abudum lai hai tra completed suicide masi ngasai gi kari reasons na oibe ngasai gi depression gi reason do na mak oine lobi bra maru oina otherwise akogi hujikan drug abusers sing hai gadra sidi nupa na yam bo oibani na adon da gi su anam bo oine khambi bra kari reason sing obi jada yamna khanabada yamna darkar oiba area amne thambirize adunga sai gi statistics am thamada kitang confusing oiba am lebido yes nupa na masing hen na completed suicide se lei globally adu india da su chumi adu yengnaba kan da nupa gi ranking da na 21 22 adai da leigre nupi ga 6 nupi gi da 6 lei se kari gi no haiba ada comparatively nupi suicide to wi sang se global ga tai countries sing da yengnaba da india da yam wange ba nupi na suicide to wi sang se whereas nupa na suicide to wi sang se almost globally leinari ba adumaina changset amada sumsat ba nupi gi yenga kan da di nupi khakta gi wena competition am to kan da di india si khwai da gi hena suicide to gon nupi sing sigi suicide to gon gi chang se taruk sub da wang khala ine ba obi ai factor mayam si nupa da su nupi da su aduga angang da su ahan da su aduga zat pi zat khai de adu reason khai de loin mak si almost manari ne ko suicide risk loin mak lai kanam ta suicide free oi da ne risk se ko adai da muk nupa ga nupi ga khena bai maram si kari gi no har ga di india gi de local yeng si ko india gi problem da hauji akoi oza Chinglen su thambi da hai khime am de koi kitang nupi da na sai thing si yamna chap manaba problem sina yum amada thengno matam da sai thing si mayok na ri si nupi na khara hen bagi wari si thambi re ko aju maina khoi gi india ge to pam sing da su nupi gi status siga nupa gi status siga yam khene ba karigumba state khara da di nupi sing si commodity dong na khanbi ba phau yawe ba adu nupi sing si gi masa gi decision ama logjan na bagi kanu hak phau pi bi da ba asu ma yam yawe ba adagi moi gi caste amada gi topa nupa amada hek mari leina ro ga su ma bu dan di oiduna khoi gi hek machin manau makna mapa makura makna mabu hek lotion biba adugum ba yauri ne ba haibadi hardship face to gosin nupi ne am hen ba adage muk atopa kano gi angle amadage muk haijara ba kanda akoi khwaidage hen maru oiri ba suicide thogali ba ko singsi manung da akoi gi chaurakna ketang kenar ga su 70 to 80% se mental illness na oire hare mental illness ki adugi manung da muk 80% chang sida depression na oire hare ado depression si ki statistics am yong kanda depression na bagi chang si nupa ga nupi ga yang na bada nupi na double ne ba ado raga di depression na suicide tok tar ga di depression to suicide to hendoi si nupi na hendoi ne ba adu ma sule re da adugi muk khoi gi physiological hardships face to si nupi na muk yam hele ba koda malnutrition da yengo adagi khoi gi men kano gi premenstrual problem ya mama menopausal problem ya mama pregnancy ki problem mai mama adagi child bearing gi adu child rearing gi problem am si ayamba nupa ga ne ga nupi ma ga yum pan me na ga su face to gori si nupi na bayam ma hen ba ko adagi mo economic freedom amu yeng singa sai economic kano sina su koi gi yam lai ra baina khunba koding bakta suicide sin dum thengi haijar ga su kenari ba ina khunba mi da torisina financial reason na oram da bayai atopa reason na oram bayai drug ki oram bayai alcohol ki oram bayai some other reasons aduga mo lower state da toris na sai gi oza Chinglen people example do mane chaning ai ba wa helai select ba ai gi imang da ai gi nungsi garwa icha sina chara helak ba hai basidi yeng bude wa ba thaba amne ba adu apa sing di yu tak chalaga dum koir sakim na u da ba mama du di mama chak la me mama chap la me di mama dai duri na ko asung magi chaiting si mu yam lai ba daga india gi context da koi luckily Manipur di lai ta ba farmer suicide lai se Dept sina du ki matik chahi si unsala kan da makoina aina ningsi mu su mama tar ga di last 5 years da 3 lakhs kumba farmer suicide se adu sire ba suicide masing adu kem ta yame ba aduna farmer khakta gi ni ko haisa adu main tau duna to wasida farmer rai sida nupa su nupi su dum yaure economic status aduna nga sai gi nupa ga nupi ga khena baduma aina haipet ma haisere aduga koi gi india gi oina nupi na khara heli du kari gi no haiba masu ina thamjare status se adu academic sorry financial freedom su ka watchaba decision making su watchaba at the same time burden di moina hena puba vulnerability moina henba depression gi chang moina henba adege mu naragela kan da su ko treatment se nupa amaga nupi amaga imung sta brothers and sisters ne hire si natra husband and wife ne hire si layeng basi da paisa si khitang leira ba kana hane yeng ga ge nupa se hane yeng ne ba ko usually akoi side de kya bu tau tre luckily aduna moi nupi sing si di na bu sang su hele treatment gi sang na moi na mu ne hore aduna di vulnerability se mo de yam laiba adege mo attempt to bana moina heli aduga success
successful over completed suicide na nupa na heli habi tugi muk kitang muk thamjage ko adu completed suicide si nupi dana amuk chama na helam tar ga di magi suicide ki rate si nupi da ayong no wangam ni isona madu makan bi ba male ba akoi gi mi mata phuren khalo chaitheng ama chaina am piren khalo nupi gi kano sina khara sonja ba hai tare magi suicidal attempts si nari ba min se lethal oi ba si nupi da khara wat for example thai am noi tre har ga phinai lek thak pa gumba nupa du thai am noi tre har ga na til hida thak pa gumba adagi thang na matom da thinjare en khalaga su nupi na matom da thinjaba sina hek minor injury or ga hek to pa gumba adagi thori yum ta yan ge to ga su magi attempts da thori gi